मल्ल बुटोल जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो नन्द महारानीलाई पिकअप गर्दैछौँ होइन। उहाँ चाहिँ पोखराबाट आइसकेछ, उहाँलाई घुमाउन यस्तो बुटोलतिर र सबैजनालाई के हुन्छ कसो हुन्छ चाहिँ हामी एकछिनमा बताउँदैछौँ है त। ल बाई। कसलाई भाउजूलाई What's the matter? आजकल हजुरले चिप्स स्पुनमा किन खाइसिन? हिजो भर्खर खाएको मैले हैन हो के भिडियो देखाइयो शो मी प्रुफ दिन्छु प्रुफ हो के हिजो शो मी प्रुफ मैले जति खाएको प्रुफ मैले हिजो खाएको गइन खाएको तर हैन खाएको तर ह्यापी डु यु I party all night. Why do you party all night? No. Because I'm a woman. Because I'm disappointed. It will coaching. Akha, that putting akha. What you do? Barbecue mask. This is the best place for Korean food in the world. हामी चाहिँ के खानेछौँ के छ हामी बनाउँछौँ है त्यसहरूलाई with a chopstick. Oh my god. Oh my god. Oh, how not good? Give me phone, give me. कति रुपैयाँको यो? Oh my god. यति धेरै पानी त चाहिन्छ। पानी दिनु न दाइ। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know. माथिको बाटो चाहिँ जान नमिल्ने रहेछ, डिसअपोइन्टमेन्ट। फेरि फिर्ता झर्दैछौँ हामी। झर्यौ के भयो हजुर? थाक्छौ? होइन त यही बाटो आएर हो? यही बाटो आएर अब धेरै छैन, Let's डिसअपोइन्टमेन्ट। फेरि फिर्ता झर्दैछौँ हामी। झर्यौ राति पिरो भयो। सकिएन। मोटो मान्छेलाई मात्रै गाह्रो हुन्छ भनेको त पातला पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। के कसो? के भयो? मोय भयो अरे। जाम मोय गाडीमा त उसमा त जाम पसिना भइरहेछ। सुत्ने बाटो